umuntu atamusembuye umuntu atararonka mbwebuye oyandi majambo utazi akamaro ka mbwebuye niyicishe bugufi. Imyaka umaze ikirenga winjira usohoka utaha utaranywa kuri aya mazi utarahonja kuri ubwiza n'ububasha bwa mbwebuyera. Iyo utagira agahera mu mufuko ugira uruhagarara, iyo indimo zitameze neza nuko, iyo ibitungwa bitameze neza ugira uruhagarara, kandi ibyo birumvikana. Iyo mu muryango bitameze neza urabizi ingene uhora ugira uruhagarara. Nagomba ngo ngufashe kiruta ibyo mpejeje kuvuga. Umukristo atagira mbwebuyera hari agatabo oyasinahita agatabo n'igitabo kera mu myaka yaheze haciye imyaka 50 kugira ngo hafi 50 sinzi ingene navyibuze cyangwa nyagitabo cyari cyanditsweko ngo Mamadou Emineta. Murasibuka baciye ku ntebe y'ishuri. Hanyuma rero hari ahantu ushika ngo Paul Emineta. Muracyacibuka abo hawe intebe ngo Paul Emineta. Nukuri sukubatwenza ubugingo butarira mbwebuye. Hari umubyeyi yari iwacu Yesu umwana wiwe ngo narabona nanone wanakuma kono utari mitabi yajya kono utarinjira mu ibanga n'ibyo uri munsi bike ariko uhereye no hindura umva ko hari ikintu nyamukuru ubuze. Rero Imana irakoze agahembwe ko turiko turibukiwe. Imana irakoze sawa. Reka nongereko muracafise akayabaro. Reka nongereko ariko mbere kuri rya jambo navuze n'ibintu umunezero. Jewe nijoro nari nafashe ingingo yo gutahaza. Ingo byumve cyumwana nari nafashe ingingo ku mugoroba ngira ngo hari nka hafi saa 2 ndabitewe n'ubu kuboko nari nagukoresheje cyane udukorwa bazambere ukanavuze ngo sigire umukozi nta mukozi akova akazi aho nasemerereye hanyuma rero nagukoresheje cyane none utuntu usanga utuntu n'ubaka utuntu ukoresha inyundo njya numva kweri nta kantu k'utugugu dusigayeho njavuga ntibikunda ko icyo nzofata kora nzafata ingingo yo kuruhuka uno munsi. Mbwira umuntu umwe ntiboneka yuko ejo ntazogenda ikirere ariko byaje gusenga Imana. Urazi ijambo yabwiye ngo mu ijoro ntiwakukundira sawa kandi yavuze ko nyine nshagagenda sinari kubikugana birigwishwe nuko navuze ngo ndababariye ibintu banezerewe. Nshagagenda rero ngasenga ngizenja rero baranyakira bakoresheje ibintu bitandukanye ndababwira ariko byiza. Yesu ashimwe. Icya mbere babona umenga ntacyo ndabibonye. Icya kabiri babona naho nyine umenga ntacyo ndabibonye. Icya gatatu ndebeye ndiduka neza. Yesu ashimwe. Niwo munezero dufite.
nanezerewe kuva rero iyo saha n'ubu nongera ndanezerwa n'ubu ndanezerewe. Yesu ashimwe. Umuntu adafise muheruye ni ukuri windinga Imana sinovuga ibintu ibyo navuze ati Pawulo beneta urabuze ikintu kinini. Tuje imbere rero dusome ibyakozwe n'intumwa nk'uko twaje kumva. Ubu harimo inkuru zizaraje guhoza nanyuza atakibazo. Ubona ko ndi ukuboko gukomeye. Yesu ashimwe. Dusome ibyakozwe n'intumwa. Usaba umuntu adusomere umurongo umwe gusa ariko kugira ngo kongere humvikane neza. Ahere igice cya mbere ahere ku murongo wa mbere ageze kuri 8 none rujya 8. Dusomere dukoresha abantu. Soma bati. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere tukeneye umurongo wa 8 n'ubanza rero ku murongo wa mbere biri mu bice byumvikana. Yesu atuzwa mu ijuru. Cya gitabo cya mbere nanditse Teofilo we kivuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose gusa ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mpwemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyeka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi. Arabonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Amaze akoranye nabo arabiyandikiriza ngo ntibave Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya Data ryo mwanyumvana. Kuko Yohana batirisha amazi, ariko mweho iminsi itari myinshi muzobatizwa mu mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki ni igihe cyo kugarukana ingoma y'Abisirayeli? Arabishyura ati, si ibyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze. Ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ibyabo byo gushingira intahe Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Murakoze. Ni imirongo atari ubwa mbere, atari n'ubwa kabiri, atari n'ubwa gatatu, duherutse no kubyumva. Umuntu wese wivuga mu mutwe muzohabwa ubushobozi kuruta ubundi. Ubushobozi n'inkomezi n'aho bigomba kuvuga kimwe biratandukanye. Akantu gatoya mbega mfatiki, hariho ibintu bita urutambi bakoresha mu kumena amabuye. Urutambi rero ako kantu bagashyize ku ibuye naho riba ringana iki kwica risatu. Ntabwo bari kimwe bita ego kandi nagomba hariho ibibuye mu Bisirayeli none babigwiriye baba barakinjiramo akamera nk'inzu isenganyagora. Yumvise urwo rutambi ica risaba, igasaba nk'ifu. Burya rero umuntu namenya ni umuzayifu, umuntu w'intege nke mu
mu byaremwe Imana yaremye kandi koko kuko byanditswe ngo turebe umuntu mu ishusho akameze ate asa nawe umuntu ari ikintu twiza umuntu abiririmbye abantu hari ibuka wa Mungu wahera twarabivuze ko ngaha uyu muntu jewe kamere mbere abazungu bavuga ngo Roma kumvise umuntu iki kintu kigize umuntu cy'akameremere inkoni ntigihasha n'umunyororo ntigihasha n'amategeko n'abo dondagura gute n'ibisa turi kumwana ikintu kimwe gusa gishobora uyu akameremere n'ubushobozi Yesu ashimwe hariho abagabo hariho abagore hariho abahungu hariho abakobwa avuga ko umwana w'abantu ngurabuzi ariko amaze gukizwa akuzura impemu yera usanga ari igiti aho muri ko muranyuma ndiko ndavuga amabohero ariho atandukanye usanga yuzuye kandi gufunga umuntu azahuye n'ubushobozi hariho umuntu aheruka gufungwa amaze y'amezi 2 ndamuzi ntabwo babwira mengagiye kwitata ndamuzi ko byinshi mbona nyerekiye anarefuna ngo ubusingiri wawe ngo narakije ahera akavuga ngo nawe mbabare ngo kuri iki yakirijwe mu munyururu ashigiwe inahe n'abanyururu bakirijwe baje bameze nk'abakozi b'Imana bari mu munyururu n'agakiza konyine gahindura umuntu siko aho umuntu agiye mu munyururu aba agiye kwiga ahubwo ubwenge bwo gukora ibibi abamurandahura neza kuko ahura n'umeze wasanze nabi uzohora ukugira uzokora ukuzo ariko aho yenda agakiza usanga ameza yo mwumva bari ikintu biramvuga kimeze nk'igiteye ubwoba kandi kiraremereye kandi hicaye sinzi ukuntu umutima umerewe neza nari nicaye ahantu kw'irembo kandi nari mfise irungu bw'umubiri n'utuzu nahora n'abaradutwaye ndagira irungu sinzi ingene y'umutima na gatoya nari mfise intebe nicaye kwanu kwa saro sanga sinovuga ngo nariko narota nari ndabarira Imana ngo niyumviye hirya nahinejo nahahise niyumvise abandi ko n'Imana n'ukuri ahubwo bavuga dutwara tukaja mu bintu tugasubiye kubona sazuzi urusengero rwa Pantekote duhereze muri uyu mucafu w'umuryango wamenye ndarwaye ariko sinarindwaye washaka n'ahandi hantu nindagusaza sigararije nawe yateguye kunjana mu kwezi kuza canke ku mwaka uza hagarika nsubire mbanze lomeneto nisubire mbone zazo zivuye mu Kayogoro zivuye i Nyanza zivuye i Bujumbura zivuye mu Ruyigi zivuye ku Mugara zivuye mu Kirundo nsubire mbone abakozi bahura uzuye mpemuye wamenye ndarwaye kuko niko byari bimeze none rero ngo twiginge kuri aka kantu turose nokita kanyuma ka Pantekote kw'ishengero rya Pantekote
bisigare bizazana no muri aya marezo sosiyo ubonye pandemoti umupaka arashara abahinga uraguze ibyo bari urazi birivuga muri Matayo n'ahandi ngo iyo umunyu uheze iki ko basharira ubu ntawe utadukandagira mu banyababari ewe ikintu cishe ewe ikintu catwaye ubwo buryo dusubire dukomoze abantu bika uvuye hatubwiye kuko ubumwe hata nabise muri rya sakoshi narujuje kubejo ibice kugira abantu b'Imana bakwiye kubana nyakubana bakabana mu bumwe bahuje umutima n'inama ukagenda ufata ikintu cyazanye udukokora ikintu cyazanye ibice ikintu cyazanye umuryango n'ibyavuye bikuzimu kugira ngo birukane ububasha kuko umuntu muzima w'ijuru rizi n'umuntu yihanye yuzuye ngarukira aho kuri icyo gihe muzohabwa ubushobozi mwemwera niyabaza ko n'ishyari rizokuvamo n'inzigo uzokuvamo niho urwango ruzokuvamo niho kubabara abandi kuzogwira muri wewe nawe uzogukenya utagira icyo umuha kifuza icyo bamufashisha kuko bivuye bizarimo na mwebwe turi kumwe ga yewe mu kirundi bavuga ngo tutagomba ko bakugirira rundugirugu basi iyawe ibishoboka ntitwasohoka tutabatizwa na mwebwe aho kandi abari bagati heza ndahejeje ateze tutahe ndahejeje umuntu w'Imana ariko ibihe tugezemo Satani yaragaragaje kugira fotokopi abakozi bo muko barongora ishengero kuzuye mwemu yera abajana ikuzimu abahereza imiyaga yiwe uhira ugenda kurambika ibiganza murafatanye na ya miyaga ubu ntimupfa amazi bunyoye simvuga y'amazi tunywa ntuvuga buri butumwa oya bandura agaburira ubutumwa amamoko yiwe ninde akomoka yo mumbabarisha ntuve kumva bavuga ngo haleluya canke ngo wikigwa atamba akagera n'ariya bantu umenye ikimutambisha ico arico kuko bwa bubasha twaraburetse canke baraburetse baca baja kurondera iki ububasha bw'ikuzimu umunsi umwe numvirije ikiganiro kandi nacyumvirije si ibiganiro byo mu maradiyo Satani abarya abadayimoni biwe ngo ntimuhangayike n'abarya bakuru bavuga twe ngo ntimuhangayike n'abarya barongozi barongoye amashengero ngo ntibaduteye ubwoba baryo ngo n'abategetsi mu bandi n'ukuri ngo mucurukuzwe n'abarya abantu buzuye bya bintu reka mwebwirane bamuvuga ngo barimo wamuka bavuga Yesu ngo barya ngo n'akazuba kenshi nibo baduhangayikije ngo turubaka bagasambura ngo ariko barya ngo n'abategetsi ngo baheza kuvuga amategeko bakitahira ngo tukabagira inyagano abakozi twuzure mweguye abakozi twuzure mweguye nk'uko umukozi avuye aha umuriro uhere hariya ku muryango waka kugeza uva aha waka kugeza hariya uva aha waka kugeza hariya abagize ibibazo
iyo miyaga babura uburaga uburaga ni ibintu byo kuzura mwemuye vy'ukuri tugaragarirwa bwabo we twumvise kwa gukundana cyangwa mu birasika kandi bizoguma bisiga umuntu avuga ko yakigishwa akaba akiri umuntu n'ubwa mbere ndabitobora gute akaba akiri umututsi